Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'inyenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya 3 z'ukwa 9. Abatangabuhamya baravuga ko Israel yagabye ibindi bisasu bya bombe mu majyaruguru n'uburasirazuba bwa Gaza. Mu Rwanda ubundi bisanzwe bivugwa ko amazi ari ubuzima, ariko ikibeho mu majyepfo harafatwa nk'umugisha na bamwe bafite imyemerere ya Kiliziya Gatolika. Side ingwa mu amaso ndahuma, numva umuriro uratse no gukanura ntibyashobokaga, nari nahumye, sinzi ukuntu nibuka ko mfite amazi nakuye ikibeho. Amazi nayo akarabye mu maso, umuriro wari uri kwaka mu maso warazimye, numva mbaye nk'aho umuntu ari guhuha mu maso. Hari n'ikiganiro cy'abagore ndetse n'imikino muri aya makuru yabuwe na Nini Iradukunda. Ibi byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mu kanya, nyuma ko Jacques Niyitegeka abagezaho incamake yandi y'ingenzi avugwa ku isi. Ubushinwa bwakoresheje akarasisi gakomeye ka gisirikare mu mujyi wa Beijing rwagati mu muhango wo kwibuka imyaka 80 ishize Ubuyapani butsinzwe mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Abakuru b'ibihugu 26 barimo perezida w'Uburusiya Vladimir Putin n'umukuru wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un bari bahari, ariko nta n'umwe mu bihugu bikomeye byo mu burasirazuba bwo mu burengerazuba bw'isi wari uhari. N'umuhango w'igitangaza wabonetsemo ibikoresho bya gisirikare byerekana ingufu zikomeye za gisirikare z'Ubushinwa n'ijambo rikomeye busigaye bufite mu rwego rwa diplomasi. Ahagaze mu marembo y'urubuga rwa Tiananmen, Perezida Xi Jinping yavuze ko Ubushinwa ntawe butinya. Hagati aho umukuru wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin bagiranye ibiganiro nyuma aho bombi bitabiriye ako karasisi ka gisirikare k'ingabo z'Ubushinwa, aho bari kumwe n'umukuru wabo Xi Jinping. Korea ya Ruguru imaze igihe ifasha Uburusiya mu ntambara bwashoje kuri Ukraine, ibohereza intwaro n'abasirikare. Muri uwo mubonano bwana Putin yashimye Kim Jong-un kubera icyo yise ubutwari bw'ingabo ze. Ni inkuru ya Jean Mackenzie mugezweho na Yvette Kabatese. Uwo mubonano wamaze hafi amasaha 2 n'igice, ibintu byumvikana. Aba bayobozi bombi bari bafite byinshi byo kuvugana. Uburusiya bwakunze kwifashisha Korea ya Ruguru kugira ngo bukomeze intambara yabwo muri Ukraine. Ibiganiro bigitangira, bwana Putin yashimiye Kim ku bufatanye bw'ingabo ze bwafashije kwigizayo iza Ukraine mu gace ka Kursk k'Uburusiya umwaka ushize. Inzego z'ubutasi za Korea y'Epfo zigereranya ko Korea ya Ruguru yohereje abasirikare bagera ku 500 ndetse ngo yiteguye kohereza abandi ibihumbi, kandi bivuga ko ababarirwa mu 200 bamaze kuhasiga ubuzima. Perezida Kim we yasubije Putin ko azakora ibishoboka byose mu gufasha Uburusiya. Muri Israeli abigaragambya bamagana leta batwitse imodoka, amapine y'imodoka ndetse n'ibigunguru bijugwamo imyanda yo mu ngo i Yerusalemu, byinshi bikaba byatwikiwe hafi y'inzu ya Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu. Abigaragambya 13 batawe muri yombi nyuma yaho buriye bakagera ku gisenge cy'inzu y'igihugu ndangamurage y'ibitabo. Minisitiri w'ubutabera wa Israeli Yariv Levin yamaganye ibikorwa byabo maze byita iterabwoba. Iyi ni imyigaragambyo mishya isaba leta ya Israeli gukora uko ishoboye kugira ngo harekurwe ingwate z'abanya Israeli zisigaye muri Gaza. Uyu munsi wose habaye imyigaragambyo i Yerusalemu yabo mu miryango y'izo ngwate n'abashyigikiye, haba kandi n'umuhango wo kwibuka izo ngwate hafi yaho bwana Netanyahu atuye. Hagati aho Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu zaburiye Israeli ko Israeli ngo kwigarurira burundu intara y'Abanyepalestina ya Cisjordania byaba ari ukurenga ku murongo ntarenga utukura kwabangamira amasezerano zo kwizana rya Abraham yatumye ibihugu byombi bisubukura umubano.
amakuru haturuka mu itangazamakuru ryo muri Israel aravuga ko minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu ateganya kugisha inama abagize leta ye ejo kuwa kane kugira ngo arebe niba ibice bimwe by'intara ya Cisjordania Israel yabitwara. Ni inkuru ya Sebastian Asha mugezweho na Prime Ndikumagenge. Ayo niyo majambo ya mbere akomeye leta zunze ubumwe z'Abarabu zibwiye Israel kuva hatanguye intambara yo muri Gaza. Umutegetsi mukuru wo muri izo Emira Rana Nuseiba yavuze ashimitse ko kubuza ko vyoshika Israel kiyomeka ko Cisjordania kuri leta yahahora ya Netanyahu, leta zunze ubumwe z'Abarabu zari zabigize ikibanza gusabwa gikomeye kugira zemere kuja mu masezerano ya Abraham haraheze imyaka 5. Yavuze ko kubikora rizoba ribaye ipfundo ry'urupfu ry'inyishu ishingiye ku bihugu bibiri, bisigura ko atamahoro arama hazokwigera aboneka. Yongera ko intagondwa z'ubwoko bwaribwo bwose zidashobora kwemererwa kuba arizo zigena kazoza k'akarere. Abategetsi bo mu ntara ya Gauteng muri Afrika y'Epfo bashyize ahagaragara icyegeranyo cy'akanama kakoze iperereza ku cyateye imwe mu nkongi z'imiriro zahitanye abantu benshi muri Afrika y'Epfo. Abantu batari munsi ya 77 barapfuye, naho abarirwa mu magana bava mu ngo zabo i Johannesburg igihe inyubako yitwa Usindiso yibasirwaga n'inkongi y'umuriro hashize imyaka 2. Iki cyegeranyo gitunga agatoki ingamba zidahwitse zo kwirinda imiriro n'ibura rya serivisi z'ibanze. Akanama kakoze iperereza kandi kari kasabwe no gutegura ingamba zigamije gutuma izindi nyubako zisa nk'iyi ziri muri ntara ikize kurusha izindi muri Afrika y'Epfo zitibasirwa n'imiriro. Uburusiya buravuga ko ingabo zabwo zigaruriye hafi kimwe cya kabiri cy'umujyi wa Kupiansk mu karere ka Kharkiv kari mu burasirazuba bwa Ukraine. Bashyize ahagaragara amashusho ya video yafashwe n'utudege twa drone mu duce tunyuranye tw'uwo mujyi yerekana muri buri gace umusirikare ufite ibendera ry'Uburusiya. Ingabo za Ukraine ibyo zabihakanye maze zivuga ko zasubije inyuma ibitero by'Uburusiya muri Kupiansk. Uyu mujyi uri ahantu kamara cyane mu bya gisirikare hafi y'umugezi wa Oskil. Abo mu mushinga wishinze gukurikirana uko intambara yo muri Ukraine igenda baravuga ko Uburusiya bumaze igihe bugerageza kuzunguruka uyu mujyi buturutse mu majyaruguru. Urakoze Jacques Nitegeka kora amakuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Abatangabuhamya baravuga ko Israel yagabye ibindi bisasu bya bombe mu majyaruguru n'uburasirazuba bwa Gaza. Bibaye mu gihe abasirikare b'inkeragutabara ba Israel babarirwa mu bihumbi 100 batangiye kwitaba ku kazi kugira ngo ingabo za Israel zishobore kwagura ibitero byo kwigarurira umujyi wa Gaza wose. Igisirikare cya Israel gisobanura nk'indiri ya Hamas. Inkuru ya Yolande Nere murayumva mu ijwi rya Nini Radukunda. Habonetse amashusho ya video yerekana umuriro waka nyuma y'aho abatuye muri utwo duce bavuze ko utudege twa drones tw'intambara twa Israel twasose ibisasu biturika. Umuriro uraka i Sheikh Radwan mu majyaruguru y'umujyi wa Gaza. Ishami rya ONU rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu rivuga ko mu byumweru 2 bishize abandi bantu barenga ibihumbi 76 bavuye mu byabo hirya no hino muri uwo mujyi mu duce tuvugwamo inzara. Benshi bahunga berekeza mu turere dukora ku nyanja, ubu twuzuye abantu benshi cyane. 1/3 cy'abatuye umujyi wa Gaza nibo bonyine berekeje mu majyepfo ya Gaza nk'uko igisirikare cya Israel cyari cyabategetse. Ahitwa Al-Mawasi mu majyepfo, agace Israel yagenye ngo abakeneye inkunga abariho bafashirizwa, hari abantu barimo abana benshi bahiciwe igihe bari batonze umurongo bategereje amazi. Abahatuye bakavuga ko barashwe n'akadege ka drones k'intambara ka Israel ejo kuwa kabiri. Bamwe mu ngabo z'inkeragutabara za Israel barimo kwanga kujya ku rugamba maze bagashinja minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu gukomeza intambara kubera impamvu za politike aho kumvikana na Hamas kugira ingwate zirekugwe. Bivugwa ko amazi ari ubuzima, ariko ikibeho mu majyepfo y'u Rwanda harafatwa nk'umugisha. N'amazi bivugwa n'abafite ukwemera gushingiye ku idini gatolika ko yatanzwe na Bikira Mariya igihe yabonekeraga abakobwa 3 mu myaka ya za 80. Bivugwa ko muri ayo mabonekerwa Bikira Mariya yatanze amazi muri ako gace katayagiraga binyuze mu masoko 3 yaje kuhavumburwa. Bamwe mu bahakorera ingendo rero ziyobokamana bavuga ko ayo mazi abafasha gukira zimwe mu ndwara. Cyakora Minisiteri y'Ubuzima y'u Rwanda igasaba abantu kugana amavuriro aho kwizera ibitangaza. Inkuru ya Yves Bucyana.
ukigera Kibeho ikintu cya mbere gitangaza ni ukubona hafi ya buri wese mu baje mu rugendo nyobokamana agendana akajerekani k'amazi mu gishanga kiri hafi niho ayo mazi avomwa. Ndabona imirongo miremire y'abashaka kuvoma. Hari abumva babanza kubona amazi make yo kunywa, kuyimenaho mu mutwe, mu maso cyangwa ku birenge mu gihe bategereje kugerwaho bakavoma yo gutahana. Abaza kuri iri riba ni abafite imyemerere ko aya mazi ari ay'umugisha utangwa na Bikira Mariya agakiza mu buryo bw'igitangaza. Nza nkora porodowi iyo kudefiriza irancika side ingwa mu maso, amaso ndahuma, numva umuriro uratse no gukanura ntibyashobokaga, nari nahumye, sinzi ukuntu nibutse nibuka ko mfite amazi nakuye Kibeho, amazi nayo akarabye mu maso, umuriro wari uri kwaka mu maso warazimye, numva mbaye nk'aho umuntu ari guhuha mu maso. Amaso hari hajemo ibintu by'umweru, ariko natabawe n'aya mazi yo kw'iri soko. Muri 2001 Vatikani yemeye ko Bikira Mariya yabonekeye abakobwa 3 mu ishuri ry'abakobwa riri hano Kibeho kuva mu mwaka wa 81 kugera muri 89. Aya mazi asanishwa n'ayo mabonekerwa ya Bikira Mariya. Umwe mu bakobwa 3 byemejwe ko Bikira Mariya yabonekeye ni Nathalie Mukamazimpaka, aracyaba hano Kibeho, ariko akaba afite amateka mu gihe cy'amabonekerwa, kuko mu gihe cy'amabonekerwa Bikira Mariya twamusabye isoko y'umugisha, amazi. Aratubwira ati nzayibaha, ariko ku bundi twumvaga nyine dukeneye amazi cyane, kandi tukumva bishoboka ko yayaduha nyine aho ngaho hano hafi. Benshi iyo bagana mu gishanga haherereye iriba bagenda bavuga rozari ntagatifu. Uretse abo mu Rwanda n'abaturuka mu bihugu byo hanze, hari abifuza gutwara kuri aya mazi. Yolanda Masolwa ashinzwe ingendo nyobokamana z'abava muri Tanzania. Ubu nibwo buhamya bwe. Kuna kijana nilimpata toka jimbo la Geita. Hari umusore mu ntara ya Geita wari ufite kanseri y'ukuguru, gusa no mu Protestanti ntabwo ari umugatolika. Twaramuzanye hano Kibeho, turamubwira tuti amasengesho yacu no gusaba, kuko we ni mama w'Imana yumva ibibazo by'abantu bose ku isi. Tumuzana hano kwiriba, turamubwira tuti saba Bikira Mariya agukize ukuguru kandi ubikore ukumenaho amazi. Bigenje gutyo, nyuma twara n'andi mazi mu icupa. Nyuma y'igihe gito uwo musore yarakize ameze neza, aba i Geita. Kidonda kilipona kabisa na yuko Geita. Leta yasuzumye ubuziranenge bw'aya mazi, ihashyira amavomero agezweho, inemera ko akoreshwa n'abaturage. Nyuma y'igihe hano hatahuwe amasoko 3. Nubwo hari ubuhamya bwo gukira indwara kubera aya mazi yitwa y'umugisha, ariko ni ku myemerere ya bamwe, siko bose babyemera. Minisiteri y'Ubuzima y'u Rwanda ishishikariza abantu kwisuzumisha indwara no kugana abaganga ngo bavurwe aho kwiringira ibitangaza. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango, Kibeho. BBC Gahuzamiryango, saa moya zirabura 18 minota 18 mu Rwanda no mu Burundi. Urayumva kandi no kuri bbcgahuza.com. Mu kanya turagaruka n'akaruko n'amakuru akomeje, nyuma akaruko gato cyane. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe, byose urabihasanga. Tunyarukira Igitega ku nkuru ya Diane Ndayishimiye, umubyeyi w'abana 4, n'umwe mu bakenyezi biyemeje kujya mu mirimo yamye ifatwa nk'umuziro ku gitsina gore. Atwara imodoka nka taxi mu ngendo ndende, kandi yemeza ko bimutungiye umuryango, ariko ngo ntibyari byoroshye kandi biracyarimo ibibazo. Inkuru ya Miss Karihungu, Igitega mu Burundi. Aha naho bita ku masanganzira ku gituro c'imiduga yunguruza abantu ibakura ku mugwa mukuru wa politike Igitega ibajana mu burere butandukanye bw'u Burundi. Ubwo ruyogoyogo rw'abashoferi bariko bagwanira abakiriya mu kubaresha, baraheba bakabatwaza n'imizigo. Imwe mu miduga ihije gushikara abakiriya igendeshwa n'umukenyezi, umwe mu nkehwa z'abagore bakora umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu mu Burundi. Nitwa Ndayishimiye Diane, nkaba ndi umushoferi kuri Ngozi Gitega.
nkaba ndi umumama w'abana 4 mfise imyaka 35. Diane Ndayishimiye avuga ko agitangura uwo mwuga mu kibano batavyakira neza, ariko inyuma y'imyaka hafi 6 awukora ibintu vyarahindutse. Aka kazi nakiyumviriye kubera ko je nari nabuze ikindi kintu nokora, cyanigira inama yo gukora akazi abandi bakenyezi badakora, ndagakora uko kari kose. Mu kibano ubu barabimenyereye, byari bigoye ngitangura, niho barabona ko umenga ngiye mu ngeso mbi, bakavuga ati kubaka birananiye ngiye mu buhumbu. Ariko ubu barabimenyereye, ahubwo bamwe babura imodoka, hariho n'ababiri maze kwigisha bazi imodoka hari abadamu, ubu barabihurumbira cyane, nabo baca bashaka kumera nkanje nyene, mugabo bakabura ababaha imiduga ngo baze gukora. Abashoferi b'abagabo bakorera kuri iki gituro gikuru cyo mu gisagara ca Gitega bavuga ko bakibona Diane bibaza ko atazashobora gukora aka kazi kubera ari umugore, ariko ubu baramushingira intahe. Ni umukenyezi akerebutse rwose, mu bakiriya ni umuntu ari kirere rwose, ariko arahiga abakiriya arabanguka rwose, ukabona ko ariko araja hirya n'ino imodoka akayuzuza. Oya ntibatinya, bararimbutse ubu kubera bagira ubwoba bwa mbere, nayo ubu baramumenyereye rwose kubera agakunze igihe kirekire. Uwo mushoferi w'umukenyezi ni umushoferi ashoboye, ni gukaya na kujya kuntu dukaribisha abakiriya, nta muntu ashobora kumutwara umukiriya ari hafi. Akazi mbona gakora nyene nk'abandi, agakora neza, nta ngorane n'imwe. Diane avuga ko ari umwuga utoroshe kandi usaba kwitanga. Intambamyi zirimwo nka jewe ndubatse, hama nkaba ngiye gukora aka kazi mfise n'abo bana, bigace bisaba ko ntaha kare. Ubu rero ata n'ibitoro bihari, umuntu usanga agiye nko kunywesha hanze y'igihugu, bice bisaba ko mbashika mw'ijoro bwije. Hanyuma izindi ntambamyi zihari, murabizi ndi umuntu w'umukenyezi nkorera mu bagabo nk'aba, usanga biriko birangora cane kubera ko nyene baca bazanamwo n'ibintu vy'inguvu, kuko gupakira umukiriya umwe hari igihe usanga umwe akwega uwundi akwega, nyene usanga bitoroshe. Nubwo biruko aremera ko kano kazi kamuronsa uburyo bwo kwikenura agasahiriza umuryango. Karantungiye umuryango kuko nk'iyo ndiko ndakora birashika ugasanga narose amafaranga, ntibisabe ko ndinda kuja kwaka amafaranga uwo twubakanye ngo nje kurondera rasyo. Bice bisaba nyene ko nanje ntamba ndakora muyo narose. Kare ngitangura narakora ituro 2, mugabo nk'ubu ubonye ko ndafise umwana mutonyi nkora ituro imwe. Ubu nyaramaze imyaka 2 n'igice. Kuva rero avutse nico gihe naciye ntangura kuza ndakora ituro imwe kugira ngo ntahe hakiri kare. Dushire hamwe, ishyirahamwe riharanira agateka k'iterambere ry'abakenyezi riratera intege Diane Ndayishimiye. Claudine Niyonizigiye rirongoye asaba abandi bakenyezi gukura amaboko mu mpuzu bakiyungunganya. Umukenyezi yatahuye yuko umukenyezi ari inkingi y'urugo, umukenyezi ari umuntu afise uruhara rudasanzwe mu muryango, kandi ndamushimbira cyane kubona yarashobojwe kwiyumvira yuko yokora igikorwa nk'ico. Kumbura abakenyezi bumva ko bokwicara bakabasinda bibazwa, nibaza yuko basizwe n'iterambere canke n'amajambere. Ubu uko tubibona hari ubukene, amafaranga jewe sinzi ko mbona nabi, umenga aragoye, mbega jeho amariki, umuntu agura iki, akoresha iki muri ubu buzima bugoye. Je ntera kama umukenyezi wese araba ikintu yokora naho coba gitoya, aterera agira uruhara kugira ngo ubutunzi bw'umuryango bwiyongere canke bashobore kubaho. Uko iminsi igenda niko bigenda bimenyerwa buke buke mu Burundi ko abagore bashobora gukora neza umwuga canke imyuga kera yafatwa nk'iy'abagabo. Amisi Karihungu, Igitega. Urakoze Amisi Karihungu. tuve Igitega tugiye i Kigali na Yves Bucyana mu mikino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Reka mpere mu mikino y'amajonjora y'igikombe cy'isi ku mugabane wa Afurika. Ikipe y'u Rwanda Amavubi iri muri Nigeria, aho kuwa gatandatu izahura na Super Eagles mu itsinda rya gatatu. Naho muri iryo tsinda kandi kuwa gatanu Afurika y'Epfo izakina na Lesotho. Benin yakire Zimbabwe. Iryo tsinda riyobowe na Afurika y'Epfo n'amanota 13. Amavubi y'u Rwanda ari ku mwanya wa kabiri n'amanota 8 anganya na Benin, mu gihe Nigeria iri ku mwanya wa 4 n'amanota 7. Mu yandi makipe yo mu karere, intamba mu rugamba ikipe y'u Burundi izahura na Cote d'Ivoire mu itsinda rya gatandatu. Umukino uzaba kuwa gatanu.
ni mu gihe Kenya izakina na Gambia i Nairobi kuwa gatanu. Iryo tsinda riyobowe na Cote d'Ivoire ifite amanota 16, Gabon ya kabiri n'amanota 15, naho Burundi n'ubwa gatatu n'amanota 10, mu gihe Kenya iri ku mwanya wa kane n'amanota 6. Uganda mu itsinda rya karindwi izakira Mozambique kuwa gatanu. Mozambique iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 12 inyuma ya Algeria ya mbere ifite amanota 15. Indi kipe yo mu karere ni Tanzania mu itsinda rya gatanu izajya i Brazzaville muri Congo kuwa gatanu. Iryo tsinda riyobowe na Maroc ifite amanota 15, Tanzania ikaza ku mwanya wa kabiri n'amanota 9. Soreze mu mukino wa tenisi, irushanwa rya US Open, inzozi za Venus Williams zarangiye nyuma y'uko we na mugenzi we Leila Fernandez batsinzwe muri kimwe cya kane kirangiza mu bagore na Taylor Townsend na Katerina Siniakova. Williams w'imyaka 45 na mugenzi we w'imyaka 22 basezerewe n'abo bakobwa bamaze gutwara ibikombe bibiri bya Grand Slam, bakaba babatsinze sete ebyiri ku busa z'amanota 6-1-6-2 mu minota 57. Ku ruhande rw'abagabo, Novak Djokovic w'imyaka 38 yatsindiye kujya muri kimwe cya kabiri kirangiza akazahura na Carlos Alcaraz, ni nyuma yaho Djokovic atsinze umunyamerika Taylor Fritz sete 3-1. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye Pascal Karame. Abana bameze bate? Bameze neza. Pascal, ndakumva muga. hari amakuru nkuzaniye ariko wihangane si meza. Ngo ni 12:45 kuri BBC. Noneho ijambo ni rya Yvette Kabatesi mu kiganiro cy'abagore. Umubare w'abagore n'abakobwa bakora ubugeni bwo gushushanya ngo uracyari muke ugereranije na bagenzi babo b'abagabo. Ibi biri mu byatumye Krista Uwase umaze imyaka 10 muri uyu mwuga atangiza ishyirahamwe ry'abagore n'abakobwa bakora ubugeni bwo gushushanya mu rwego rwo gushyigikirana hagati yabo. Igitekerezo cyaturutse mu buryo ibihangano by'abakobwa bigaragara. Hari igihe bitagaragara, hari igihe bazima umuntu akababura wenda bitewe n'ibibazo bitandukanye, ariko ikindi cyatumye mbikora nuko nanjye nagiriwe neza mu rugendo rwanjye bituma ntekereza ku bandi. Iri shyirahamwe rishinze ryari? Twatangiye muri 2020 muri kiriya gihe cy'icyorezo, kuko naho twahuye n'ingorane. Icyorezo cyatumye ibikorwa byacu bitagaragara, bitamenyekana, naho byari biri ugasanga nta mbaraga zirimo. Ndavuga nti se wabifata tukabishyira ku mbuga nkoranyambaga tukareba niba ari cyo bitanga, kandi koko byaje gutuma tugaragara, tumenyekana, n'abantu batugana, n'amahirwe atangira kuza gutyo. Kuva rero icyo gihe mwatangiye muri bangahe? Ubu ngubu umubare w'abakobwa cyangwa se abadamu ngana gutubu? Dutangira twamuritse turi 35, ariko hari harimwe utakiriho, ari wa 36, kuko nawe turatumubara muri ayo mateka. Nyuma yaho nyine tumaze kujyana ibikorwa ku mbuga nkoranyambaga, hagiye hagaragara benshi abanyabugenikazi hafi 100, ariko muri abo hari harimo abiga, harimo abafite akazi kandi katari ubugeni, hakabamo n'abakora ubugeni igihe cyose. Navuga ngo nyuma y'imyaka hafi 6, urugamba rwo kugira ngo umukobwa n'umugore bashushanya bazamuke, ubu Krista washinze iryo shyirahamwe ryanyu, waba warugezeho? Rugamba rurakomeye cyane, ariko tumaze kugera kuri byinshi. Hari igihe tubona amahirwe tukayaha abayakwiye, hari igihe abatugana bashaka gukora imurika bihangano nabo tukabafasha,
hakaba hari n'abandi tubafasha mu buryo butandukanye gutegura amadosiye baba bakeneye kugira ngo bitabire ibindi bikorwa, kuko si amamurika gusa akenewe, hari ubumenyi bwo kwandika amaproje, ubumenyi bijyanye n'ibikoresho bikenewe cyangwa se n'amafaranga, uburyo umuntu ayafata cyangwa ayashyira mu bikorwa runaka. Abakobwa babiri Ingrid Mukundente na Ines Barbara ni bamwe mu bagize iri shyirahamwe bahawe amahirwe naryo, ubu bakaba bari kumurika ibihangano byabo ngo bizeye ko hari icyo bizahindura. Turishimye, ni ibintu tumaze igihe kinini dutegura, hashize nk'amezi 8 tubitegura. Ntabwo apfuye ubusa, bari kudupropoza indi mishinga twazakorana, hari n'abari gukunda ibihangano bashaka ko bazabitugurira. Haje abantu benshi abo umuntu atatekereza, cyane cyane ibyanshimishije nuko abantu bo mu muryango wanjye baraje babasha gusobanukirwa neza ku bintu umuntu aba akora, cyane bavuga ati n'ibindi bintu byose nshaka kuzakora bijyanye na kariyeri yo gushushanya bazamfasha. Uyu munsi ubugeni bwo gushushanya bushobora gutunga umuntu cyane cyane nk'amwe b'abakobwa. Oya, ntabwo birageraho navuga ngo nibyo bintunze nkanjye, kuko ibintu nkunda gushushanya cyane ntabwo abanyarwanda baba babyumva kuko ni ibintu bijimije, kuko abanyarwanda bakunda ibintu bigaragara, niba ari umuntu akaba ari umuntu, niba ari ibyatsi akaba ari ibyatsi. Rero ugasanga ntabwo ngira audience nini y'abanyarwanda. Rero urumva nagize iyo mbogamizi, njya gushaka kandi kazi ariko ngeraho birananira. Byarangiye nongeye kugaruka kwishushanyiriza. Inzitizi nuko harimo bamwe bakitinya, hari n'abo haba amahirwe ntibayamenye, hari amakuru aza akaba yajya nko muri nk'amagarera amwe n'amwe cyangwa ahantu runaka ntagere ku bantu bose ntibabe bayamenya. Indi nzitizi ya kabiri buriya ntabwo bakunda kwizera ko natwe twashushanya. Ushobora no gukora ibintu byiza ariko ntiyumve ko ari wowe wabikoze ahubwo ati wabishushanyishije, ko muri sosiyete ntabwo baratwakira cyane, ugasanga nabyo ni inzitizi iyo ngiyo ikomeye dufite. Inzitizi nk'izo zituma hari bamwe mu bakobwa n'abagore bakora ubugeni bwo gushushanya bacika intege bakabivamo, ariko Krista Uwase washinze ishyirahamwe ryabo arabashishikariza kwihangana no gutegereza, gutuza, kuko ubugeni ahantu buturuka ni ahantu haba hakomeye kandi bisaba ko mu mutwe umuntu aba atuje, mbese ukabanza ukiyakira, kuko hari n'igihe habaho ikintu cyo gushaka kwirukanka n'abandi barimo kwirukanka, ugasanga si cyo gihe cyawe, kaba ngombwa rero kugenda gahoro. Dusoza, nkamwe muri mu bugeni b'abakobwa n'abagore, ni nk'ubuhe butumwa mwaha abantu? Bwa mbere ni guha agaciro ubugeni, kuko ubugeni ni umuco. Ikindi no kubaha imirimo iyo ari yo yose y'abagore cyangwa abakobwa. Ikindi nifuza ko ubugeni bwajya mu mashuri atandukanye, kuko biri mu bintu byubaka igihugu, ibintu bituma abantu bahanga udushya, mbese impinduka zituma dutera imbere. Rero ndasaba abantu ibyo bintu kubitekerezaho, n'abayobozi bacu kubishyiramo imbaraga cyane, mbese gukundisha abantu impano z'abanyarwanda. Aba bari abakobwa bakora ubugeni bwo gushushanya twaganiraga, ni naha rero dusoreje. Muramuke neza. Urakoze Yvette Kabatesi n'abo bakenyezi cyangwa abagore mwaganiraga, ni namwe muri kudusoreza ibiganiro byacu, ariko Jacques Nitegeka agarutse muri studio ku makuru agezweho ku isi. Ubushinwa bwakoresheje akarasisi gakomeye ka gisirikare mu mujyi wa Beijing rwagati mu muhango wo kwibuka imyaka 80 ishize Ubuyapani butsinzwe mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Abakuru b'ibihugu 26 barimo perezida wa Burusiya Vladimir Putin n'umukuru wa Korea ya ruguru Kim Jong-un bari bahari, ariko nta n'umwe wo mu bihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi wa ruhari. Hagati aho umukuru wa Korea ya ruguru Kim Jong-un na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin bagiranye ibiganiro, nyuma yaho nyine bombi bitabiriye aho karasisi ka gisirikare k'ingabo z'Uburusiya. Muri Israheli habigaragambya bamagana leta batwitse imodoka, amapine y'imodoka ndetse n'ibigunguru bijugwamo imyanda yo mu ngo i Yerusalemu, byinshi bikaba byatwikiwe hafi y'inzu ya minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu. Abigaragambya 13 batawe muri yombi nyuma yaho buriye bakagera ku gisenge cy'inzu y'igihugu ndangamurage y'ibitabo. Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu zo zaburiye Israheli ko kwigarurira burundu intara y'Abanyapalestina ya Cisjordania byaba ari ukurenga ku murongo ntarengwa utukura kwabangamira
amasezerano azwi ku izina rya Abraham yatumye ibihugu byombi bisubukura umubano. Amakuru aturuka mu itangazamakuru yo muri Israel aravuga ko minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu ateganya kugisha inama abagize leta ye ejo kuwa kane kugira ngo arebe niba ibice bimwe by'intara ya Cisjordania Israel yabitwara. Urakoze Jacques Nitegeka. Ni nahangaha turangirije ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatatu. Utabashije kubyumva wajya kuri bbcgahuza.com. Byari wiwe na nini nadukunda, twafashijwe na Susan Lennon ku buhanga bw'ibyuma, agenda kuri Danse Nyumva wakoze guhita mu BBC Gahuza Miryango. Uraraharyana na hejo ku masaha musanzwe mudukurikiraniraho.